Sildharampur Reserve Forest angkang an solar powered fence Karbi Anglong Tan Mouse Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen kang pupon. Roslyn ingti pi chuki hola singnot terang arong amekar kangbura ingti lepen martha teron piatum asupia klengsi cancer akiso operation jiaphan kerap kachuhang. DC arideng pen non MLA kilik pidupon piaprang voter list claim and objection of puthak arni ke hotpon. Kardom Pini Abirta than bang Pini limeri na hansepi non arjikta Birta angton pen. Sildharampur hawara long habit engnar la pen rongara da tum kidu ke thak pen chinglok pinang an ki sung chitong nanglu lason se habit engnar pena jok pinang an hemrit biri bithung pen chinglok pinang an bang phuatum apran dam nanglu la sojok dong mukak foresa hin pen chitami kilang chari pinang an chipaduk ponlu lason si pini thang thang ni phaing korap thiar ni Sildharampur hawara long dong mukak western range hin pen patir pi pongsi Sildharampur hawar arat habit engnar pen ta chipajok pon thekjia phan pura solar powered fence hin pongsi Karbi Anglong Tan Mouse Council CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen ing kupon. Solar powered fence kang puamaya long kasitong dun man ki the Karbi Anglong Tan Mouse Council Dr. Tuliram Ronghang MLA Vidya Singh Ingleng MLA Dorsing Ronghang EM Amar Singh Tisu EM Prodip Rongpi EM Mongol Singh Timung Deputy Speaker Rite Singh Hi Local EM Mun Singh Teron MAC Ram Singh Timung KLNLF Ex General Secretary Thong Teron Dongmukak Forest Ranger Rajen Rongpi Lapen Pranod Bora Wall Wild Fund for Nature Thiek Pen WWF Technical Expert atum pen talang sitong dun Dongmuka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron VDC Chairman Rajesh Teron Mahamaya BJP Mondol Klembang Phubang Phiatuman Sildharampur hawara ratum solar powered fence kang puamaya nong sitong dun solar power fence inauguration ani adak non het nang litum thenglong loje ilitum kaching honai CM Dr. Tuliram Ronghang sarta non het sidak pen damiglo lapen tim Karbi Anglong tadawa inglo dak ni litum silom puro long la so solar power fence kilo nang kok akaron ganang litum da chini glo je aso area long anin kan bang sitame dak arat atum kai mata du sujo lo kai lapen pachu helang munita dak apran dam iglo chuning da sona thalo la sini litum dak local MEC mate EM salun sing teron sare initiative campaign alang linang pin khata ting pen sinili immediate WWF tumben sibirta si alang litum technical expert alang tum dak nikyab lonang pi nili tum mala swateng nili tum pini asokam sunik si pini inauguration program deng iglo asinili hin pen dak local MEC donsing teron sarpan suri suri akadom paji iglo alang li advice alang li initiative financially tame alang hin sina kerap dun lo team Karbi Anglong forest department tame alang li initiative in lo lapen non dak silom puro long dak ko pipi ma ke dorkari non ke bang ani ino election panalong dalang li paluduni po bosini nili phanang than iglo ladak trends ki huji polam dalang li nang than iglo asinon nilhin pen kichu nili ke lapu hello je dak ara tuman sita menon nang kirap nang chitu du nang pho government tung genon pini nili tum hala so facility nang pilo itum non si dak chinghon he ja je pute lag henu thudak po asi dak community tum dame dak arong ara tum dame nang kirap du nang Dongmukak pen Ruby Singh Hansi Karbi Anglong DC lapen election returning officer bang hini chilang petpen voter list along amen kang than ponaphai kepangdak pini dipu DC asahem conference hola long pherang kya mai phaponsi labang so alam pangdak pon lapen adun thu than pachini pon jongsi komarnia bang phu claim and objection do polotangte constituency atengpen alang lituma hin pen kahumri ke dam nang jia sai hi huita than pachini pon mate pangdak pon totangte alang litum ke than pon alam the arju pon sinang এতিয়া যিসকল মানে ভোটাৰৰ যদি কিবা তেওঁলোকৰ ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 11 মাৰ্চলৈকে মানে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 11 মাৰ্চৰ ভিতৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যনখিনি ফাইল কৰিব পাৰিব তো তাৰ কাৰণে মানে কিছুমান প্লেচ নটিফাই কৰা হৈছে যিসকল আমাৰ অথৰাইজড অফিচাৰ থাকিব তেওঁলোকৰ ওচৰত যি ভোটাৰ আছে তেওঁলোকৰ যদি কিবা ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন থাকে তেওঁলোকে তাতে ফাইল কৰিব পাৰিব সো হাওৰাঘাটৰ কাৰণে যিটো জাগা নটিফাই কৰি থোৱা আছে এইটো ভিডিঅ' অফিচ হাওৰাঘাট লাংফাৰৰ কাৰণে এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ PWD ৰোডছ বকলীয়া
ফুলনিৰ কাৰণে ARO ফুলনি অফিচ লাংহিনৰ কাৰণে এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ইৰিগেশ্যন লাংহিন কৰকাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে BDO অফিচ চামেলাংচো মহামায়া কাৰণে ফৰেষ্ট IB ডকমকা আৰু নামাটিৰ কাৰণে এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ হাওড়াঘাট মিউনিচিপালিটি বোৰ্ড এণ্ড লম্বাজঙৰ কাৰণে দুটা অফিচ নটিফাই কৰা হৈছে কিয়নো ভোটাৰো বেছি আছে চ' BDO অফিচ লম্বাজং এণ্ড PD অফিচ প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ DRDA আৰু ধানচিৰিৰ কাৰণে ৰেঞ্জ অফিচাৰ ইষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জ ৰংগা পাহাৰ এণ্ড সিংহাসনৰ কাৰণে BDO অফিচ লম্বাজং চ' এই অফিচত তেওঁলোকৰ ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন থাকিলে তেওঁলোকে ফাইল কৰিব পাৰে আৰু দ্য থিং ইজ লাইক আপুনি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব আপোনাৰ ডকুমেণ্ট যেটো প্ৰুফ বেসিক ডকুমেণ্ট আপোনাৰ লাগিব সেই ডকুমেণ্ট থাকিব লাগিব ঠিক আছে আপুনি কেনেকৈ আহিছে কি আহিছে দ্যাট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট সেকেন্ডারি थिंग থাকে যোন মানুহে দেশৰে বাহিৰৰ পৰা মানে বিয়া কৰি আনিছে আৰু ठीक है अभी सपोज उनका जहाँ से शादी हो माने जो पर सपोज बिया हो আছে तार ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁৰ নাম আছে তেতিয়া হলে তো ইয়াতে ভোটাৰ লিষ্টত নাম নোসোমাব না দুটা মানে ইয়াত দিব নাপায় so that is I cannot give you a blanket kind of answer because it will vary it will vary case to case ठीक है आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको पूरा देखा जाएगा आफ्टर दैट ओनली वी कैन से कि ओके this person may be included or this person may not be included so आप लोगों को एक मैं ब्लैंकेट चीज नहीं बता पाऊंगा Dipupen Agustin T Pirthe munida tum komatni ki sung thekti ga hot ke theglong pen kerab dun de dabang munida tum herju mela pen arna herju me kai ke ta do verji Roslining TP ki so penang energy dinglo chuki hola golaghat civil hospital bokajan dipu medical college along anta silang pon bom lo bonta kimiang theglong le de da joini thang ni phaing ko arni dimapur referral hospital along an ponlo scan asai pen doctor atum selangsi cancer ki so pusiang thek pilo la pen avi jum piglo tong sekot pen vi bong thom pilo non puthot vi bong ni an pinang jidolang tangka ka pen vi ki piasa ington thukok lo la pen doctor atum ki pu ke operation serak nang po tangka sika lakni so serang ji anlote meji pusa sangtar paklang lo bonta hem hormuga chi jornang ji do anta chi jor lablo non ke kamatha bidi ki judlo lasi karbiang lo tat mass council CM dr tiliram rong hanga phaning thelo nang rap tun rek ji pusi lapen lip MSc pubitro rong pi bokajan LN dr numal momin lapen kisunga hot kerabdun aning hanga tum anta non aphong operation ji asayalong ng chirabdun rek ji pusi kiso dada sar pi martha teron pi pensioning ripon kerap kapalit hegji aphan roslining tipia ik samsung ti bank account number 30961627093 IFSC code SBIN 0009405 contact number lapen Google Pay number 60017057756 along umri iknon nilipen mosasteron Pini Abirta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me Kardom